Ütüke habulun kündü küreçiler bit, jetten taksıbakka oluruğun genesi tügül bihirimden bu kavar gıtının ırabıd, bilgin otton Kin serge hügüs John Togara Korakka taksite elbabet keli bari üksebit kurdu köster onun bilegen otton balahnya bit tagan olur bakka turar töhe dagane gün bugün sana ıri köstübe tagan üddünen kündü küreçli bit ton jetten taksıbakka oluruğun tehli teheyen tuluya tühüğün diye bu kavargıtın ınrabıt. Bilge haga sefirge ölebitin sağlıbıt ondan Mantan salgı bihigi kepser temeler bitin bıhatırdan eten hardak bana bilegen saturu kemeden gazkı kuttal soğuk bolu tugar master gıtta kepse tehpet ösküten ehege gazkı meğat tomet itılak bollak katna bihigi WhatsApp nömerge remesini alır gıtın suriyarın ağız 914 219 sürbekke 612 den nömerge. Etenne bugün iyi Yakutiya diyen онлайн интернет портал үлетин туһунан хеха сөтүгөл сихили кепсен берекпит онон билеген оттон жега олор туган битер биге тох бар өңгөндө баратын бу Якутия өңгө баратын толорук кыктакпыт оно таханан же бага хангеттен бихеха күрөчүлөр бит элбак ки эриен пенсия битин убакка робот күн бүгүнгө дери туппакка хиджабыт тижен элбактерете онон же бу пенсия того коютабытын почта үлете бүгүн бихеха кепсияган ресе почтатын сахасына салатын пресс улуспата эгейтер гетер Онон эрдеттен итылыгытын бері рохотын сөп. Итен студияға нөмір біт түрдінікке 39-97-тен әрген келерін. Жаба Сантронтын бүгін дұробы күні, онан күнді күрәтшілер біт бары дұробай болың ден бағахан абытын терді бет. Бұл республикатағы клиническе балығаға бірастыр коронавирус күрді кырықан үйрені кітірі оқсуғуға күскен үлеліға сілжалылар күн бүгін оттын Контур 18 күнүттен сағалан басты кыгаджатчы бұл клиническе балыға кирбіті, онна Күн бүгін 6 кихи эмтенен тақсан, 9 кихи балыхағы сытар, етенде 9 кихи 6 спыт ғырыла жоны кітті 6 спыт жон еме эмтенен ғаллар. Оны оқыттон бір астыр бары ете білеген экранны көрөбі күрдік маннык анал эпикровканы кетен ғырылықтарға керелілер, тоқтағаны сыстыбатын ден қаяндағаны маннык таңы хатандалылар, оны тағынан кенелер жейлеріттен, жоныттен сәргеттен, оғылырыттен, жекергеттеріттен тейітші, кемері гостиницаға, кемері Арас сиддеринен олороллор диен манна ихетенерлер. Онон күндүк көрөчүлөр бит оттон брастер бут биһиги туспутугар кас бидди ки дорубетун тугугар үлелеригер каллылар, жей кергенерден тейен оттон биһиги брастер бут тугугар жебитигер олоругун ген өстөтүгөл ыңырабыт. Оттон жоңга сергеган өстөтүгөл биһиги хандатык ете билен турар жейга олордокпутуна изоляцияландакпытына ырыны кыйыкпытын чеп. Онон бу билген брастер бәлерин сыналарын истиялын. Инфекционное отделение олалир жоннор бары жонноруттан тейен бәдерін белгелер жонноруттан аймақтарыттан тейен гостиницаға олар автобусынан тиеллер бары бұтын онна қанна дағаны тақсар кемедікті көрсер бірапыт сух онны күлелі хиджабыт онна Отон күн айы, неделя айы анализ алалар, обследование баралар на коронавирус. Тоғыды тәркен контактный болын тақсар болақ бітті медицинская өлігеттер. Онтон биһиги бүгүн Инстаграмна бир олус үшүгей социальный ролиги буланылы бит. Аны хеме көдүрөк бүтүн багарабыт. Онан күндү көрөчүлөр бит эме бираскы тарга хас бидди үрүн халатта ганналарга мактал бутын билдерген ден гарабыт. Онон манны Эдерджон брастарга медик делак жонго мактанан сүгүрүен туран бокулонок сууттар.
Kendi görüşler bit, Darube könüger dağıtan, kas bildi, Darube tuhugar, oksuha hıccar, ürün kalatta hanyalar bitigar, ütü sana anyalarıgar ehiyaka, nereye bit. Jamanı çeve bitigar kiriyaka bugün gaz tula eme elbak kapsetiler bağlar, bu soturtağıta Jokoska korakka bir kvartiraga gaz debbe tebiteme taksı bıtay, iti tuğaktan taksarı, vonna gaztan seraftar buluga bihigi orduk tuğka bolgo yoktaq bıtay, ol tuğunan bihigi kapseti bitigar, Sakhatransnefti gaz tekniski keten körü salatın inженера Nikolay Fedorov taksar, mastera, Демблади, Nikolay Tökehenem. Tökehenem. Hacer Nikolay, basan turun bihigi mani bahari qara. Bu kvartiraga gaz delbite bite eti tuğtan innik bolari, vonna olus kuttalak bol bataq to. Тоттон в любом случае рахтах буллай. Гастен бәтінен умаяр горючий вещество буллай. Оно именно в быту чөйдік қайықтақы жоннор именно абоненттер бәлерін көрін yoқтақтар қаддақ тутталларын онна в первую очередь вентиляция индени қайықтақтар көрі дияқтақтар өлігін соғын берекеліне дияқтақтар онна газ сыта иін қайықтақтарына чувствуядақтарына сразу аварийно-диспетчерская службаға телефон ноқтақтар или опсай білген хаңа номер барды 112-тен ол онна даны зонны қосып 112 номер геридақпені тоғбар опыру бағарек бұтын сөптен бұлар, де? Да, 112 либо 104 етілерге разы вопрос барылы. Николай, чөтігір бігеге бұл газтақ жон қайдақ газ бұтын тұтан олар оқтақ бұты. Кеміктен кемігер олар тұқтақ бұт, ол түхөр болым олар еқтағай. Оттон амбастықы очарат хим bir тоқ газовый оборудование хим bir ресурсалақ бұллайды. Оны ол ресурсатын хим bir боростой жонна хатан бағар баттар. Оны специалисттер келенлер хияқа техническое обслуживание ден сылайын олықтақ. Оны ол техническое обслуживаниеннан именно ол мероприятиянан ки безопасность түгер амбастықы ол оқсыр. Били хим bir тоқ күрдік прибор бартар керер, темир бартар керер, оны бахарга боростой жоннар хим bir атан бағар баттар бұллайды. Онна именно квалифицированный специалист тиен техническое обслуживание сылга бидде дияқтақ. Сылга бидде обязательно биги жауыт, оны хорох квартиралар ин били өр байы ханнара баран қалалар ин болла. Хиннана оны үлели жалар либо хатан туппаппыт ин боллайды. Оны кинилер бияқа бу Сахатранснефтегаска по телефонам звоннаннар бисеннер бисус болтугер звоннаннар қайықтарын нады. Билеметinin кепсидектерин нады. Да, ол мероприятие техническое обслуживание олар булларна уже анарды ол тох элбах пайно билер элбах пайно оксон сөп. Эти дебите би турбатыттан дәтеттен барырды эбетер бу газ терилтен таксып дохолугра ол плиткаттан эбетер духовкаттан. Үксүгер турбаттан хатан тақып буллай. Онна именно сварной стыкка или стыкка тести или сварной шов дефектах булланы билдер. Ол амбастан били тоққа при приемке сразу билдер. Онон уже эрдеттен эти особенно эргедийлерге газ турбаттан хаддактан хатан тақып. Онно амбастыкы либо краннарерге булланы или шлангалары эти урут, например, боростой рейинке онна хомутуйнен эрилен тураллар инде ден бачаңылы баллар. Борбулуханнан ине эрбитчоннор ин баллар. Онна плита эме бетер керер буллай. Онна жоннор онну үксүгөр хатан белер тутту баттар. Например, духовканы хатан умаппа жоннор ине бачаңылы баллар симбир. Онун Herinen umatı kanada, herinen tuttuğu kanada. Atomik teriller kasara sılga üleliler dem bolcoktu, ebeter aras bolurdu. Aras bolar, heti kaddak eksploatiyuysa gımırtıtan tutulukta. Horok, например,
плиталарга ниманны туттубаттара болоди. Ол ханныгы хебеске үскө атлахан барандар бачаңылы аяқта бар туттубаттара болоди. Оны ол ата химбир по мере эксплуатации кихи көрен бихара ресурсатын бүтүнү битүү и сүлөлүн сектүүден. Специалисттер бар. Николай мана көрөчү итерсе мен коракка квартиралар үлехеттере газ үлехеттере проверкалы сылжан газ панарарын кебеспиттер, оны кайда кылбатабын. Бейм олусколорубун квартиралар кимде сук. Оттон гахын арарын кебесип боллактарына олата вентиляцияда үлелебата болу. Или неустранимая утечка газа болонса, или плитада восстановлению не подлежит. Обслуживающая организация звонur болла. Түрдүн алта 00 теңге диспетчерге звонur. Онна ол диспетчерге адресин этер, атын солун этер, онна характер заявка кетер. Онна бар. Түрдүн алта 00 Түрдүн алта 00 Мен газ холборбун хакуттанабын, газ охого электрический хокко көрүккө сөптөден. Оттон оннук көрөккө хат, оннук услуга бар, торчен отключение именно плиты на заглушку или на сварку ден бар. Онно келен химбир хайын надо, бисехедин надо, онно арас нюанстардах биле тех обслуживаниятын төлөм барбак болланы, онно на сварку и на арсыктах, за поставку газа төлөм барбак болланы. Николай билген оттон маннык балыгыны болон турар кемигер хеги квартиралары керибет боллак кетти. Билген да квартиралары керибет болон турабыт, билген кыралан чаганы сектордор өлелибит. Онна жоннорбут үлехеттербит соответственно бары маскалактар, ким хатчыныгы түлелип жон резиновый перчаткалах, оттон хатчыныгы түлелебет үлехеттербит бары перчаткалактар, бары спецовкалактар, маскалактар онна многоразовый. Төлөбүргө коютаттакка пене агыллар ду, онна канна билген онлайн кихүлел канна төлөн сөбү. Билген төлөбүргө элбак айтуу карылыбыт именно дистанционно через интернет. Например, Сбербанк онлайн ден бар. Ол Сбербанк онлайннан төлөктөрүнөп. Онно кихи главное тугун билектах. Бен лицевой счеткун. Лицевой счеткун билер боллахана онун төлүгүн. Или через официальный сайт Сахатранснефтегаза. Онно личный кабинеттен бар. Битербет олох чугахаты манна хоридан кебеккара ыксан газ юспатын пятница күнүн ырдакпаны өрүбүл күнден келбеттер бу төһөсө бүйден айтыр. Оттон от характера заявки зависит. Аварийный или боллана биги тиебит. А если не аварийный, например, кини ол плитатын улартын багарар боллайды. Плитатын улартыр багарар болланы бухотнойгон нүгүлөнөң боппут. Бу нирен оробутон нүгүлөнө. Сәбде Николай бүгін бихеха хитнерен орбуккар мактанабыт, онотон серехтә хүле боллага дикенде күләгә, анан үләгә техеха хайынданы таксылап бирүстәк булдыра барып. Жөбайдик. Кемне грашев билеген бихе калгас тохтобуга барыппыт ол кеннеттен ара сөңөнө барыттын оңорорго yakutia.ru ден интернет портал тухунан бихеге сихиле кепсехпет онон же урушкала колорому бихе бири бүтүн көрүн бихеха анал иделак кеhe кепсен сөбелен бере. Бехни мега бул. Надоело просиживать в очередях, оплачивая жилищно-коммунальные услуги? А ведь можно платить, не выходя из дома и без комиссии. Выбирайте способ. На официальном сайте ГУП ЖКХ, через мобильное приложение, государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства или с помощью Сбербанк онлайн. С ГУП ЖКХ платить легко. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Кенде көрәчләр бихеге беребитен салгыбыт, оны да билеген бу бары даганы жебитер олорор кеммитигер бары дистанционный өңөлөрү туган аркактанды бут. Олокпут сайдыбытын бир үтүө көрүнгө дендун
эйгете денду чекеріңе болар бұлаға дей сөккетті қанан күнді көрәшілер бұд оттан білеген бігеқа Якутия ден бігеге республика бітер бар интернет портал туғынан хеқы сөтігіл сырдатын кәпсейх бітін бағара бұд білеген тоқ бар өңіні баратын бұл порталын өңі әйге толыр оқытын сөп. Онан бүгін бігеқа бұл Связь Министерства цифровой сайды салатын сүрін специалиха Валентина Балахирова связька тақсар. Валентина, өтеке әхәні? Өтеке әхәден республика оқтақтары. Шыратық портал тұғынан көпсен беремде. Дәрі бағалысты. Білген карантин кемегер государственные өңілері де егіттен тақсыбаккаря тұғынар бұқыруға сұтытық тұрар білілер ол. Олген саха серин олықтақтыра икки сударственный порталларынан тұрған әқтірімсеп. Ол опсай Россия үрдінен госуслуги.ру ден портал, онна біліге саха серинәға портал eyakutia.ru ден. Холобур қаннық өңілері бұл порталларға тұрған әққа хөбүй. Eyakutia-ға холобур бұразқа сұруйттары социальный раскымылер ол күрдік пенсияға әбейтілі кымат араңалақ жекергенне әбетер кымат соғытық олырыр жоңға. Әлбәқ оғылақыларға төлебірдер, оғаны көрісті ұйдағы төлебірдер, оға төлебірдер, тыл оны труд ветеранларға төлебірдер. Ол бұл Eyakutia порталға құлбыра. Онтан бұл сүрді портал немеу болағына... Валентина, бұл мен ариян олар оғынсы. Білеген төлепеймер еме бұл манны керер өбід. Бұл манны кердіқпені бұл регистрацияны қаянда ағықтақпын дөбет регистрацияты хоқ кеге қайын сөтту. Өңіні туғанын сөпту. Әбіхет услугаларға регистрацияланы қанады. Порталда кеддіқетіне анна регистрация ден кнопканы батты қанады. Оны тұз данайдары келер ағайд. Ол кәнеттен тұз дан бірі-бірке ағар. Тұқам пенсионный фонға, онна үңгіді тұғыр ведомстволарға. Ол кәнеттен болағана ол учетный записи бігерге текқанады өсі. Ол тұғығар қолыбыр банковскай сығырыны нөңі Сбербанк онлайн қолыбыр оңырық қойып, әбетер МФЦ офистерғар онна муниципальный администрацияларға бігерге тек қойып. Гынан баран біліңі карантин ұлы бетігер МФЦ-ға, оның администрацияларға әрдеттен сұрыттары қанады, оның телефонларынан білсергедегер көрді өбіт. Госуслуги порталығар МФЦ оның администрациялар адрестара, телефонлара көрдерер карта бар. Ол онына кейін бағалысты көрін телефоннан оны білсін. Sen ötü bu bilgin Valentina Aryan Karolor oğulsep, bu холыбыра en itiat atlatın diye kanlık kayıskandan engini tuhanık kasöpken, onun hol bu oğa sadıgar uçarakka turubu kaydak bulbutu, suruttarıbı kaydağı, oğa pasobiyetin ıldığı, onu tağına materinski kapitalga, ya kapitalgar kıtta var gen. Bu sosyalini öne barıta bu manna keleh cerebet. Ola da bihi bu Yakutia'nın ıllakpatına, kirdakpatına barı öngene barıtın tuhanıkın söpken ödüyor qayatta, Valentina. Себедді бағалысы қатылығыт та. Бұл қанық бағар бұт өңөбін барытын бұл порталын өңелі ұқпын сөп болдаға ду? Бұл порталды көрер өңелері барыта электронный туғынан ұлылар. Оны қолыбыра білген карантин біреметігер сұрық өңелер болағына дистанционна берелер. Қолыбыр социальный пособиен болағына уже пособиен кире тұрар. Ото кырдык тоқтағаны білген үлләбәт кеме болдыға де. Ол үлләбәт кеме болын тұрдақтарына кенелер қайдақ дистанционна өңөбін толыр олдыры? Бұл порталда кейрен заявление құрыптыраған. Тоқ бар данайдардың, надалақ данайдардың келдераған, документаргын келдераған тоқ сканированный документаргын. Онна болағана ол услугаттан тұтылықта бар государственный орган әрдеттен сұрытан көпсүйген рәмсеп, әбетер дистанционна оңырын сеп. Бір тоқ посылдейін уже құрыптырын әпейеға. Ол бұл жоғы еген бітен қалбатта?
Hem bir doküman, kas bildiği doküman bulacak. Tuğa bir de- Sıroktağı bulacak. Sırok. Билигин буллагана президент этеринен хабар итис Минтруд пособиялара тух документны бербеккере ылыктырынчак олоңene хабар пособиялары бербеккере хаян бериктер. Маннык тени италлар. Бу олох интернет соғар атын сеттен итал атын тары италлар бит. Кенедрәшләр бит өтө биге бу Якутия тугынан хайырлы кепсталар бит детский кухняны кайдак билсе бит диләр. Ол ата бу манна биге ол детский кухняда. Бар да манна. Да. Ол Министерство труда аңытада. Үйтәхәнду. Оны очогонак министерстволарга быха таксыбакка бу через таксыр булак битте. Мен хас өңө айын атын билбеппин сеп. Ол ехин Бахалыста Якутия порталда кирен тугун государственный органын булан өңөтүн булуханада жана бәйләре булуктарынады. Ол аты бастан кирен регистрацияланыбыт, онтон түз кабинет оңостубут. Сетевин мусустар алта күнүттен Якутия өттінен өйір линияруына. Тоқ бар вопростары ол телефоны әрен үйді қағып. Телефонын болағына әте қағып тек. Ағыз 00 100 хәтті ағыз. Ол нөмірінен әрен білсе қағын. Асаны тек қара ағыз сүйіз 7-17 ағуған ағыз. Ағыз сүз, хәтті ағыз. 7-17 ағуған ағыз. Етінен барытын чол кәйде қағып, еті төліпейінден. Сәй, Валентина, бүгін санағын ләстібеккер мақтана бұд, ұттын еге дистанционы үлі қалыр бұла қаттеме, связь әгет үлі әттірі? Бігі бары дистанционы үлі бит. Оны бұл наоборот электронный аңабыт сайдан турар билиңи тох кемге. Отын бұл портал, Якутия порталынан туғаны күжүйе туққа хатариян санағыр? Эффект туққа бары? Бұл самый главный эффега туқ бұлады. Ханнада барбақын, карантины кәспәккен, ол дистанцион алаған. Қанада очарықы тұрбаққын? Очарыққа тұрбаққын, біремеған үйтбаққын, документтарын бартын манна көріған, білсеғын. Онда бұл бітәйік етені петтен кебеққара мен госуслуги.ру регистрациялақпын. Ол регистрациядан Якутия керектін сөп өдет. Ол барда bir учетная запись. Госуслуги.ру, он Якутия.ру bir учетная запись тақтыр. Очоғында бір... Оны же... Барда bir. Сөп, Валентина еха мақтанабын, оныттан бұл дистанционны үләғет еха мен Джон олағын чепчетерігер, өңөтін бары туғанарығар толыру қатшы ергетер бағар бұд. Мақта болын Валентина. Күні көрәшілер бей еті көрдік оттан бейге білеген ағаяқ сөкінденлен брифинг болғойын істеғін республика бітігер бұл коронавирус ұрытын балағыннета қайдағы ел тұғынан оперативный штабтан соғал хитнерелері тердектірі, онын болғойығын ол кенеттен бейге көрсөкпет, оныттан білеген бұл бейге WhatsApp нөмірегер жай көрәшілер біт етілер орын, пенсияны тоғы қойытаттылары онуға почта қахан барытын тексерері. Оны бүгін әйіға почта саға серінаған салатын пресс-вуспата білегендерияға кәпсияға. Бейгені кетірі берге олыңден ұңырауыд.
Здравствуйте. На нашем канале брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 19 часов вечера 7 апреля. Эпидемиологическая ситуация на территории республики остается без изменений. Сегодня мы получили одного выздоровевшего пациента. Поздравляем его с выздоровлением и наших медиков с той работой, которую они провели. Хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, отмечается несоблюдение гражданами республики именно тех ограничений, которые установлены по указу главы республики Саха-Якутия, с учетом того, что у нас все-таки эпидемситуация определена, и вообще само сегодня состояние, в котором мы находимся, оно называется состоянием, значит, повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Я хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, многие, в том числе органы государственной власти, государственные, муниципальные учреждения, начали в большинстве своем выходить на работу, на режим очного непосредственно участия в организации деятельности. Хочу обратить внимание, насколько возможно, все органы государственной власти, государственные муниципальные учреждения должны применять удаленную форму работы. Только данная форма, удаленная форма работы позволит нам сохранить функционирование органов государственной власти, прежде всего, и сохранить баланс здоровья населения на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому, прежде всего, пример должны показать органы государственной власти, государственные муниципальные учреждения. Хочу обратиться к нашим лицам старшего поколения. К сожалению, опять вновь, наши бабушки и дедушки и пожилые граждане оказались на улицах, и их сегодня все больше и больше. Безусловно, мы понимаем, что да, сейчас весеннее время, но как бы там ни было, все-таки основной группой, о которой мы заботимся с самого начала, являются пожилые граждане. Поэтому и установлены те правила, которые определены указом главы Республики Саха-Якутия, связанные с самоизоляцией наиболее уязвимых категорий граждан. Кому больше 65, кто непосредственно подвержен хроническим заболеваниям. Не выходите из дома, разорвите ту социальную, саму по себе связь, которая, возможно, сегодня будет. Да, тяжело быть без внуков, да, тяжело непосредственно нарушить тот ритм жизни, который есть, но необходимо это сделать, потому что ситуация, которая в целом развивается по России, вы ее видите. И сегодня на, непосредственно заседании рабочей группы Государственного совета руководитель рабочей группы Госсовета Сергей Собянин обратил внимание на то, что действительно колоссальный сегодня небывалый рост, в том числе заболевших в Москве. Поэтому мы сегодня, так как уже практически все субъекты Российской Федерации, даже самые дальние, даже те, которые достаточно не просто удаленно находятся, но находятся оторваны, они в любом случае, в них уже фиксируются случаи коронавируса. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это та болезнь, которая прежде всего влияет на наше дыхание. И сегодня уже не один медик говорил о тех последствиях, которые возможны. Поэтому особое внимание тех людей, у которых прежде всего и затрудняется дыхание, повышается температура, появляются признаки ОРВИ, сразу ставьте в известность наших медиков, чтобы они вовремя успели отработать симптоматику. Я хочу обратить внимание и на такой момент. Да, мы второй день работаем, наша образовательная система в системе дистанционного образования. И этот второй день показывает, что у нас, конечно же, возникают и сложности где-то с медленным интернетом, где-то падает интернет, где-то возникают сложности взаимоотношений родителей и детей, где-то не слышно учителя, а может быть не видно ученика. Поэтому еще раз внимательно, на Министерстве образования работает соответствующая линия, горячая линия, на которой можно задать все вопросы, которые необходимы. С сегодняшнего дня у нас начала работать лаборатория в городе Мирном, и первые тестирования, они там уже непосредственно проведены.
И получается, что начиная с января месяца, в январе месяце в Республике Саха-Якутия вообще не было ни одной лаборатории, которая бы проводила тестирование на коронавирус. Первые лаборатории, как вы помните, появились в системе Роспотребнадзора. Потом появились лаборатории у нас в двух медицинских учреждениях в городе Якутске. И вот сейчас мы открываем лаборатории, открыли и начали работать в Нерюнгри и в Мирном. Все это происходит очень стремительно, быстро. По рамкам нормах действующего законодательства, вообще на сертификацию лабораторий, на ввод их в действие требуется и обучение людей, и требуются большие сроки. Тем не менее, сама по себе ситуация таковая, что в этих уже рамках никто не действует. Все быстро, срочно принимают все вопросы для того, чтобы как можно больше непосредственно тестировать людей и выявлять те или иные факты коронавируса. И для нас еще самое главное. В республику продолжают прилетать люди. Закрыть сегодня ворота в Якутию мы практически себе не можем даже позволить, потому что в республику прилетают и непосредственно наши родственники. В республике необходимо дальше жить и продолжать свою жизнедеятельность как таковую, но соблюдать правила, которые установлены в части изолирования, в части разрыва контактов, нужно и необходимо в обязательном порядке. Вот, наверное, все новости на сегодняшний день в области именно тех указов и реализации по коронавирусу. Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией на 19 часов вечера 7 апреля. Оставайтесь на нашем канале. Күнді көрәтшілер бұд әсті түгілетеу кәхәнен бігі беребітен салғы бұд. Манна бір көрәтшім олы сәлбі қайты бір бітәрәрі тоқымы кәхен барыта эксперттер бар бұттырын кәнеттен. Онна страховка ипотека тоғынан бүгін бігі кәпсәппәппет. Күнді көрәтшілер бұд әскөтін ете вопроғын терегір бұл лақатны бігі страховка ипотека тоғынан әме өссі сехелей кәпсәтек Оноға мен бір бәм әме ете қығыға хәджібі кейуетіне тәқпіне бағыңа бәйтігер әрен білсерін ордық көжістәқ болу ден. Мен ете көрәтшібер әйіға тағылан білетімеді. Етіне түрденекі тұтақыз тоғуған сәтті студияға ренкелерін күн бағаға бияға әлбәқ көрәтші ренкелен пенсиябет күн бүгінгі дерек кәлелікден ұйталарытан оқа пенсионны фондаға бүгін тақса сылжы бұппын бияге баннарға баратын ұйтын олар бұд, оны үттін үгі сөтті почтандан ұлалар ден. Ол ең бүгін бияге почта сақа сәрінағы салатын управлениетін пресс-секретары Мария Горохованы кітті көпістебет. Мария, төке әнен. Төке әнен. Хажа билеген оттан элек кихини бу пенсия долгутар ноха почтаны оттан почта пенсияны түңетитнен эме этөмөнөн орор бит того койтатын иден бастатын идик. Койтаһын ден болбатак билеген булганы биһи графигынан болбак кара не по графику түңете сылжалар пенсияны бу боллаганы билен турар бенги ситуациядан сылтан болла Элбэх кихияққа түңетер боллағады. Әрдеп отделенияға келен олар жонларға әмей білген жерлерге жын берерлер. Ол ең боллағаны манағы пенсионный фонданы кітары бігеге мұсыстар манайғы күнеттен пенсияны түңетер жабыт сұрық жоңға әрделен сұрықтыргөт арыйда қойытан. Ол әрі мұсыстар 12 күнігер дейі бараларығар түңетектәқтір. Ол сылпыраға дейі 12-ке дейі Тибәкә халлагына өсө әби 3 күн бәрелләр. Бу 3 күн хигәр ола бетер мусустар 15 күнүгәр диеде. Каз бидди кихи пенсиятын почта нөмерләр жон барылыктактыр. Атона мантахнын әтек көп билеген почта отделениялары штатный режимга үлеләрен сагалатылар. Инне гына кулбура кемера качы төтөр калгалак ыксыр жоннор бар болоктарын сәбде әдә отделения келен олар жоннор. Олар кулбура олық ыксаллақ болақтырына келендер отделениеттен далықтырын сөбілген. Ол бабулыбат. Бәяға дұру бәяғатан қарастанын ден аңырабыт.
Мария, олата боллагына эрде жегал жем берер тигит. Онтон почтага келелачылар жон эме баллар. Аны билген почтага келелачы жон эме жейлер олор боландар графикка кехили онно тагыстади. Чөпчулан бери булха ди. График кехили амны тахсар ха. Тога жетерген билген объем үрден турар. Холбура отделениега келенлар кихак саны уселбак. Холбура хаҗеттакка. Оннан тыгысырны лохтактыра үгүстөттө почтанан алар бире картанан болбак кере Почтана. Күтер. Оннан параларыгар уже түңөтини хагалабытыра. Очогона билген биһиги бу мосустары 12 күнүгер дери бары пенсиялыктан лыктара диэн этебит. Эхлерде ха. Аха, Мария, жара саңарада? Эхлер. Мария баргын связка? Мария. Тух болду. Мен сага Связка баргын, Мария. Эхлер. барбуна ха бу кадар болду. Олата мосустары 12 күнүгер дери бары лыктара диэн биһиги мәкени берер булак. Аха. Мусустар 15 күнүгер диэри казбийди пенсиятын күдер кихи пенсиятын тутуа диэн Почта России эренерер. Мария, почтаттан эре пенсиялачылар эрделалар доден. Хеп атын банктан алачылар кахан алалар иден италлар. Атын банныңы ылачылар Сбер кассаттан да болун ол Сбер бандыттан ыйтыктактыр. Биһиги бэбит клиенттар бутыгар Почта Россияныңы ылар тохпар пенсиялар жоңго ден болгатак. Аха. Очогона баннар гендерин баннартан ыйтар ордук буллага деди. Аха, нукта гостак болду. Сөп аны манна элбакпай көрөчү бан картаттан ылыкта катчылары эме келеликтери бит. Ону пенсионный фонду бүгүн эпитинен пресс-служба ме эпитинен бу пенсия барата барбыта баннар таргата сылжаллар, онна почталар эме таргата хажаллар ден эпиттеронун ити араха пенсионный фондутан болбакка пенсия келбетагын ити карталардан кандык банна карталар кызыттан ол банктан итер көтөрдүгү. Ондан манна пенсионный фонда сайтыгар эме итылар баллар бит, оно пенсионный фонда сайттан киренге тоттон итыл хакын себеби. Аны тора Мария, жабоннети тогбар төлөбүр өңөчөн эме бартын оңорор бит. Вот каччатын, газ каччатын итине бартын билген оңоролор отту бетер эме карантин ден олор олдурду. Мария. Истебетиме, төлөбүрү бартын олор огутта, газ вот төлөбүрүн. Связь кайда кара болду. Эхлер до. Сөйпче мактал Мария. Связька толук мөлтен халла Марияны гетере рахсабыт. Оттан күндө көрөчүлөр бүт билеген ити бары ыйтылар гытын пенсиянын корую билди бит. Мусустары 15 күнүгө дери почтанын ылачылар пенсиягатын ылагыт ден ити корую бердилер. Жоттан билеген күндө көрөчүлөр бүтүн жегатын олорун ден Турцияттан төрүттәк үмүт сахын рытын тойгун хека белектен турдак олар рытын истанагы. Doğru men togo bakır jatağızdım Jonsıl jahar sir derge en togo sirittim Otçoğum yeğeme naha çugahama Ciyetten taksı bakka olur oktustahın Amigin bir sığarma Yigitten teyeğim bir günde sarsarda Alcıram suağa Beyebin karıştır bollakka Ciğer kete tüsere Связка таксабыт ümit Турцияга Анкара кораколорор үтө кехенден ümit.
Ütü kenen doğur. De ırığın toykunu hitti bit. Ben cega olağın da. Aha ceber olurubun. Ceber taksıbakka ülelil boldu bu. Kulun tutar 16 günütten ola. Manlık balahyanla boldu Türkiye'ye. Doydu ürdütten doydu bu salayatçılara. Manlıkça haltanı takardılar. Onun cebetiger olurun ülelir boldu bu. Ondan cege olurun ülelirge söptü be her üleler ele. Üle hitler ele manlık ülelir boldular. Otun ehya balahanya kadar ölcebden tehel bagay. Östötөгül Ölcebden tehel bagay. kulun tutar 6 günüger Doruboya Karıstabıl'ın ministersvete biller bitinen bili John koronavirüs bağırdı olsa o diyen bere bir erke onurlu bu çonak sana 200 tığınça boğulla. Onu 30 tığınçakiyi ığalcıbıt. Ondan 600'ten taksa kihi koma yok ihin tığınların takardılar. Doyduların ularıttılar. Öllüler. Olata onun bollarına bu künten gün doydu bu salayatçılara bir Ümit kaymağını hatta Kaydagayı bilgin? Geçugay. Maaşnik tokto? Çoğuna bilgin kaydagay balahanya içinde barı karantindan olur bu lakatçı. Olur. Bugünkü turgunan ulahan koratlarga ulahan korat diyen var sokonunan. İhiller de var. İhiller kıtat birime bitti. Aha, ulahan koratlar diyen var. Otut ulahan koratlarga kiri taksı bobullar. Onton bollağına John Sılcar sirdere restoranlar, magazinlar sabılla turallar. Bile Cevit'ten olurun zakas tahım diyen var. Cevit'ten olurun telefönünden zakas tahım. Bihenin kurduk evet. Ümit, bireme bulangan kolbamuklar maqtanabın, reygan egen hittibit, ondan en reyganan seyitlerin cevitler oları bollu bit. Kendi kardeşler bit, Ümit maqtanabın, sibiyaspi bitten ıntın bihe kamanna olus sonun bar, menen hangalas becemetiger, pensiyonu barke tüngettiler, össe gaz, vot biletüt maqtal diller. Ehe maqtanabın, Saham jonuga iki istine gardı. Anlık.